Beda jitlaqqa f'Malta l-ewwel forum dinji tal-kannabis mediċinali. Il-forum mifrux fuq jumejn qed ilaqqa l-aqwa imħuħ kumpaniji fid-dinja li għażlu li jiġu f'pajjiżna sabiex jiddiskutu l-preżent u l-futur ta' din l-industrija. Dan wara li fl-aħħar xhur Malta approvat bosta liġijiet innovattivi fil-qasam tal-kannabis mediċinali. Fil-forum qed jieħdu sehem aktar minn 800 delegat li ġejjin mill-aqwa 50 kumpanija fid-dinja tal-produzzjoni tal-kannabis mediċinali. Ewlenin fosthom il-kumpanija MGC Pharma. Ron Lipski, id-direttur tal-iżvilupp tan-negozju ta' din il-kumpanija li hija bbażata f'Londra, jgħid x'wassal biex diversi kumpaniji qed jażlu li jibdew joperaw minn pajjiżna. The legislation in Malta has been revolutionary, really, in also pursuing companies to come into the country to start working and building an industry. We've never seen that in any other country. We're a company with operations in Australia, in Europe, and Malta has been by far the most welcoming to the idea of building an industry here. Huwa qal kif pajjiżna mistenni jibqa' l-ewwel f'dan il-qasam. Malta is a major manufacturing cultivation center for all of Europe and beyond. There's no reason that you can't reach other regions, if it's Latin America, if it's the Middle East, and these products are going to be adopted all over the world. Kumpanija oħra li qed tippjana li tibda topera minn pajjiżna hija Cannassure. And we are looking for the right location in Europe. We are, as of now, considering a few locations in Europe, basically looking to what legislation is in which country. And Malta is one of the leading opportunities for us, and that is the reason we came here. And we are trying to find the right way to apply and to get a permit and to set a company here, which actually is a copy and paste of what we do in Israel. Il-forum kien indirizzat mill-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona li stqar li ftit xhur wara li l-Parlament irregola dan il-qasam Malta ġibdet l-aqwa kumpaniji. Bħala pajjiż qegħdin nuru illi qegħdin nistgħu nattiraw l-aqwa tobba, l-aqwa xjenzati, l-aqwa riċerkaturi f'dan is-settur u flimkien mal-industrijalisti illi jkunu lesti illi jidħlu f'dan is-settur imexxu l-operazzjonijiet ekonomiċi tagħhom fil-pajjiż tagħna b'tali maniera li aħna nkunu wkoll ġurisdizzjoni illi tkun market leader fl-Unjoni Ewropea. Il-forum infetaħ mis-Segretarju Parlamentari Deoda Battista li tkellem dwar il-miżuri leġislattivi li ġew implementati mill-Gvern fl-aħħar xhur. Huwa sostna li Malta tista' ssir ċentru ta' eċċellenza f'dan il-qasam. Min-naħa tagħha l-Ewroparlamentari Laburista Miriam Dalli qalet li l-pazjenti għandhom il-jett li jkunu jafu u jkollhom aċċess għal kannabis mediċinali.